perjalanan ini. Suratku pesoro bawa berita baru rasa usul tak akan berjalan lagi. Yoman sahutai soal bodosa diri aku Yaman Corona mate Oman Babu aman Dipikir Asa mai aman Sian roh aku Budak tak baik maaf liharuru. Dalam nati uri lunak terbobotan disita oloki saya cuma tangis awan Mulunang mati Amang Amang dinipikir Asa say may amang Siyan roh ako Unang kat may maaming haroro Asa say may Sian roh ako Tulatan may maaming haruro. Para perro ni perkali-kali